eya na empenifo etai kase misese wasonware a eya na wodi kan atoto plate na kyeresa afo na wokotena ware ase na ko bisa nto adwa mpa chowo na omo mi plate na mense yim kuno yesi no twasa no ohu sa chia ade se dejina na chi saa enso ana wo boa bia eya na waje hu receipt ana so boa bia na watwro e de ato ho na wahu se akwai me boa ne dase na sei ana me boa no me ka akosise ya ye ne nim se political party bi organ ha no a ote akonya so a edru mabi no koro say the battle is the lord na kire se so fo bi no ana na eta ne chi so fo ba kwa no ata ne chi pa ene Reverend Owusu Bempah Ghana for otu na no gu no so ene ne wampa ba ene na nyamene ana na wote na ene Reverend Owusu Bempah edi ne birthday ne sim say bi so be trend on Facebook any social media so ani na ne say ya chi Reverend Owusu Bempah na ni na ena agrada ne oni sense ni na we ana Reverend Owusu Bempah eyi nsem ba ko ne bi ade ato monten so yesem twofo bi mu so atena se abobo he yebekọ ne akotie won ade aba Penifo so obi etu kotwa enkwa memfa no enkotwa wuo na Reverend Owusu Bempah dia to dia tese no dia wa form aperi na nado ehye na ti power fa ne hye na ti zanka je obetimi aboa no den so o maperi nya babisi ye no we ni ba kwa hye ne ebere bi atwa mu kọ no na nka ube frere Reverend Owusu Bempah wono na ye kofa boda Glorious Wet International asafuna no ka wo frere na ringi to eba nyina no o maperi na nado dan kwakufu ne voice nko asesa kura ya nwum no eye asempapa bia mate no ze woye afeda du baby no ofra Owusu Bempah agbosi na tonfofra wote ne tawia ye dinkrato yi tawia yi edi asempa na ba ase niema nyina da ne ekuti ase niema bi si Owusu Bempah sa no se hwe na kwasi da ya busu bra Facebook kasapa 102.5 na de bra be he disania Reverend Owusu Bempah kasapa na ni pofu ha se no anya asem kito na wakasa Owusu Bempah kasa ye mi so Owusu Bempah de ejanka ni body pa yo mampani na nado dan kwakufu ado wasuso ni mu ani enkom hye nyam enam no so ena Owusu Bempah yeso koda kura nyankopon se menda na wabusa nyame awrada da wase bam yana wose an kokache Ghana man se wosunda ye masunda ye na de hu nyina so se osono fita enam ho a waso fita no nam nipa no oteso no onwa wono no oba bebuo ma Ghana time ye ni so ade hu no ana Owusu Bempah busa nyankopon ti ase akyere sen was nyame aka kyere ne se nyame kyere me se saa woso na hu no eyamanekuo bi e wo Ghana ha no nipa no ate so ne so de Ghana fo nyanum no ono Owusu Bempah ba bonten we nyankopon ya kyere me se mahu woso no bi woso na hu de wote wo biti no so nipa ne nhyɛ da nwasa na wo nipa ne di nkrumdie na eba wo hu ni se wo paso go Ghana fo no se kokokokoko na Ghana fo ajetu se Owusu Bempah ka se de ene se betima akoyo 2012 wakan 2016 ana nyankopon kyere ne se Ghana every 2017 na ekono wo pa be so Ghana nim no ensan se wo hu ni so okode eye igiri woni wasoro bi ekompa wo wiem anse wasoro no enya ntaban wabubu okode ne ntaban nyina ati so wasoro na besi foma wasoro ni si fom na enima wato asempapa bi amate ni de woye Owusu Bempah tese we nyina nyankopon fa no so akasa de ache Ghana man amene Ghana man pere na nado dan kwagufu ado watimi aba be ye omampani enti ankade wapoto amanafe no onti san kwadi bebom enti eba ne sempa na ene Ghana man pani na nado dan kwakufu ado wade ne kra to ho no de amano akomti no otimi ye eto de bi kra na ne yere busan hani woni di wase da bi me kwa 40 days afi na makwa 13 days wase ne yere sa na ne se de wo bewu wase da bi nyankopon ayi acheme wade wo man pani na nado eye akufu ado atuma koma so ayo enti 2016 bandi won mi se ja afa tusho no ato afedia bananum kakra bia aso mampani na nado dan kwakufu ado o twe ne ho firi ne ho no ane de wayedi enso tag apontani a waje wo na asem ba ko pe no beka wontimi nyusu ne sa ena wo baye no eniema wo ye nyina no ye na what ye te no no akoda afiase enso Bible na catch Revelation chapter 2 verses number 10 wasi mu yedi mu bi betu afiase na so de obedina kodu awiye no wo benya nkumudi agbotire Owusu Bempah se eno na hye ne nkran na Ghana man pani na nado dan kwakufu de Awurade Nyankopon na so yare ne yedi na kwatu afiase no abusu abra Facebook na ba ha na bra ba ha sania Owusu Bempah da ha se a
wone asori mani kasa de buafu wase ene de enche oba be kasa na so nya to bomb ba ku se gbiyama Fukushima egranfa no Satan 2 Russia for Satan 2 no kura no emfa no ho na yankoni nkonko tie Owusu Bempah ne nsem a ode to dwa no ebi me ne political party be any problem but nipa me no problem Ghana man panin na Akufo Addo on the me no problem ase Ghana enipa ba ku bi dia but Ghana nya obi adia ye nyina ye dia obi dia mrat minya no but obi dia entimi mo dia me di Ghana man panin ho ya papa order from above now. Omukaya, ebe handcuff, egu mi sa bompem. Asem ne see na ema minya shock me hu dream because manya boni. Me ya sori na nkofo bi di tuo ba ha betu tutuo. Eno wa ba be chi masofo, ena mi follow up. Me nya boni, dey nti no se eche me. Me mfa tuo mo nipa, me mfa ba ma obi atum, dey nti no se eche. Minya shock. Who say nipa to minya shock? Intimidate says one na I'm say I happen to musa what to be. Afa me hu say me hu etwetwe me. Afa me hu me ansi so. Enti omo mo says one back kra na catch police for no say. Said ye sofo hu me no ye hu ni yie. Ti ma hwe ya bibi besi. And am I rushing me call police hospital. Na yes order from above. Me the hospital drips me so. Me aside the handcuff for gumensa. Abompem Nana Akufo Addo wote ho na vice president Bawumia so wote ho na dampare yesa de we na dampare yesa ne ma we na mote ho unya wa be frame abusam say ma me happy birthday se we nya bibia ma wase a ye nya mo ne kro no na de handcuff gumensa abompem Nana Akufo Addo wote ho na vice president Bawumia so wote ho na dampare yesa de we na dampare yesa ne ma we na mote ho unya wa be frame abusam say ma me happy birthday se we nya bibia ma wase a ye nya mo ne kro no promise ye nyina one for fele one time ya chip aha so what is here Owusu Bempah no Owusu Bempah kire se nia o mampani di na famu no the first pastor to get broken heart was of wodi ke wanya broken heart wa Ghana ha aye Reverend Owusu Bempah na wase nia waya ne kusekuse nyina che ne trim ankaje woni wa mampani na ado de funtu frɛfu ni dampam frɛfu wo mu yafru bom ensika ya dan na ko mu didi o mutimi ɛko ho saa enti do aka ne de wase wode ne de besia na brepam no we ya part 1 part 2 no ebesan aba na obi bisa wo Facebook say nyame nipa anase nyame akoa osofo Owusu Bempah enti na wo pa kire se mampani abedi akire nka wo mon stop oman Ghana police sang se mayenche no ana se Ghana has it here huhumu asem spiritual apostle for the sanka asemisa no so bisa no ai eti wo se na ono emra no mudidi dwuma o se na ono na Akufo Addo no ote ho mampani abedi akire Bawumia no so te ho na dampare ye saa de we na mo hwe awusia me catch our second University Foundation there ono pe any foundation obetimi ede no ho ato so tese ano eya tese ano ye the prisons for nya abeka ho na tese second University Foundation a prison for as I say what they are kind of foundation wa kire se o NGO bia enfri no eno nti ana kakra wa na wo no eya da ne da ya kase donations are never too late we say ya no ahoma chetre kra no of foundation university a obefa eno nti de friend ne kakra na wo no support e say nia hwenyame adwuma ekoso na onzozo de so akoso university de nyame adwuma ana wo ye fi say what woni bi je kama browa ana wo hwe friend no e was 054-830-2985 me dey ene akusia spako sa ha na